Maya payabak po. At syuta nang yeni king Sabado kay Betning Merkulis de Ceniza. Mitipon tamang yeni batayang samban, puriyan at pasalamatan ing malugudo Diyos. Ding magdaon kapasalamatan kambeda ring karelang pamilya, Sister Evelyn Bernal at Maribeth Montemayor. Para king birthday ng Jerut Baisa at Lina Flor Manalo. Antimurin para king special intention ng Mr. Rodolfo Pineda and Vice Governor Lilia Pineda, Governor Dennis Pineda and Yoli Pineda, Board Member Mylene Pineda Cayabyab, Mayora Esmeralda Pineda, Doktora Trinidad Arcilia, Chris and Melda Imbo, Doktora Edna, Angelito Valencia Jr. at Laurito Santos. Para king malagwang kapaldanan dari, Sinette Sinberg, Bernadette Bantinglim, Maria Cristina Aromin, Rolando Poblete, Sheila Flores, Sheila Angelica Flores, Roxel Pritz Flores, Adela Sampang, Sita Santos, Among Seto, Elvira Ber, Joel Guanlao, Danilo Asmin and Joy Lim, Leonor Dizon, Benita Cabiling, Consuelo Mendoza, Dr. Edgar Lacanlale, Jaja Bansil, Ray Allen de Villa, Armando Alfonso, Dinya Aquino, Kevin Reed Taloma at John Miller. Ganakantala naman po din kalugurantang mayang nabi, lalong-lalo na Iamigjo Lingad, Porfirio Manuel, Jesus de Jesus, Lisa P. Santos, Eugene Bitug, Wenceslao Paule Sr., Honorata Paule, Wenceslao Paule Jr., Violeta Martin, Pedro Manabat, Florencio Binuya, Corazon Pamintuan, Ana Marie Honos, Leoncio Cruz Jr., Jewel de la Cruz, Zenaida Soriano, Zenaida Marquez, Roberto Marquez, at ding maldang kaladwaking purgatorio, lalong-lalo na detang ala ng makaga nakakarela. Kinayuninging paampo ng anak, panibanalay Espiritu. Amen. Ingrasa at kapayapan kinatayan sa Kristo, lugod ng Diyos, ating pamisan metong kinbanalay Espiritu, mantabi kay kayungan. At kay kaan timurin. Kabatan siya siyang tala ni kaya katang kasalanan, ban karapat dapat talang pagmasusyan, dating bandala misteryo. Ikang babiye king sala, ning ugtungaldo, karing makapadurot king dalumdum. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ikang dinatang banawsan mong sumisi ring makasalanan. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ikang mangat mo karing sablang mangaya pabagi, karing tawong tutupad king kikang kaburian. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. In Diyos sa may payang tuto pakadulwa na katamo at king pangapatawad daring kasalanan tamo,
Idala na katasan na kimbilang hangga. Amen. Manalangin tamo. May paming mayupaya, laban mo ang kay kaming kainan, at ipabal mo sana kay kami, ing sawop mo, kapamilataning malugod mong upaya. Iriadwan miking kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Inginuying magsalita, nungtok nang nakayong manggipit, manabuso at magsalita ng mayap, nung munye kayong pamangan karing danupan, at saupan dingat syuking pamangailangan, kanita ing dalumdum ang makapadurot kay kayo, miyalilan king sala ning kaugtuan aldo. At manatili kong matnube kay kayo, at katmuanda kayo king sablang mayap abage. Pasiknanganda kayo, at dinan mayap apami kakatawan. Mangari kayo karing tanaman king mulahan aparating madidilig, at anting batis ay kakati. Larinan daring me malenyo ing mesira king minunang panahon. Italakad dalang pasibayo, ring matuang pundasyon na ning syudad. Maging pikabaluan kayo anting taong miglarin karing pader at karing mesirang tuknangan. Nung kilalanan niyang sagrado ing aldo sabat, at nung tuknangan yung panintunan ing sarili yung kapakanan, king aldo iti. Nung pakamalan niya yung kanakong banal ay aldo, at nung galangan niya king kapamilatan ning eyo pamaglakbe, pamagobra, o king pamapagkwentong alang kapupuntalan. Kanita manakit kayong tula, abungan na ning ke kayong pamanyuyo kanako. Gawan da kayong taong kagalanggalan ning mabilog ayato. Maging tulaye ing bansa, abinyeko, king makatuwayong Jacob. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Iturume ka ako ing kay kang dalan, o Ginoo, ban maging tapat ko arapan mo. Iturume ka ako ingkya kang dalan, o Ginoo, ko arapan mo. Pakiramdaman mo ko, o Ginoo, at pakibatan mo ko, uling at syukuking kakaluluan ampon kalipitan. Iningbiye ko kay kasanang ingatan, uling keka tapat na ako man. Iligtas mo ko, uling ako ing kekang talasuyo, at keka manalig ko. Iturume ka ako ingkya kang dalan, o Ginoo, ban maging tapat ko arapan mo. Ikaing ka kong Diyos, inya malunos ka sa kako. Pati nga pon, ikaing ka kong ausan. Paligayan me, Ginoo, ining talasuyo mo. Uling ka kong panalangin, keka ipayabot ko. Iturume ka ako ingkya kang dalan, o Ginoo, ban maging tapat ko arapan mo. Uling maganaka ka at mapamatawad, o Ginoo, karing sablang mamaus keka, mitmo kang lugod. Ginoo, kakong dalangin, keka sana pakiramdaman, ing kanakong panalangin, keka sanang tingiran. Iturume ka ako ingkya kang dalan, o Ginoo, ban maging tapat ko arapan mo. Parangalantaya pong yeni ing maya pabalita. Kayat
ginamanatili kay kayo. at kekan timurin. Pamipasya kay maya pabalita, agpangkang Lukas. Ligaya keka o Ginoo. King panahon na ita, linwalya Jesus, at ikit ni ing metong at talapan niyang ilbwis, amilagwan leve. Makaluklok kaya king opisina na, nga nang Jesus kaya, tuki ka kanako, tinalakad jay leve, likwane ing sabla, at tinukiya kang Jesus. At pigtawaning, maragul levi i Jesus, king balena, dakalang talapan niyang ilbis at aliwa pang tao ring kasulo na. Bubulong la ring mapila na parisewo at talaturo ning batas at ngarang mengutang karing alagad na. Bakit makipagsayaya o makipangan kayo at makipaninum karing talapan niyang ilbis at palpikasala nga nang may kibat Jesus karela. Ere kailangan ding tawong alang sakit ing doktor noon ding tawong masakit ilang mangailangan king doktor. Eko dinatang banawsan ko lang sumisiring banal noon ring makasalanan. Mayap ng balita ng kikatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Agpangking istorya, balo yung San Lucas nung noyemeli bating ebanghelyo may basang ini. Itong yung doktor by profession. Itong yung doktor. Niya from time to time kareng ebanghelyo ng San Lucas lalarawan ni Jesus anting meto nga doktor, no? Halimbawa niyang minuli Jesus king sarili ng balen nga na sabihin nyo kanyan kana kung ana doktor ulwan mo hingke kang sakit, no? Kasi biyan niya ita, no? Ginamit ng San Lucas itang kasebian na ita. As sinabi namang Jesus karing tao, kabalen na, doktor, sabihin nyo kanyang kanako nga ng Jesus, doktor, ulwan mo yung sarili mong sakit. At ngayon king ebanghelyong may basa, pasibayo, ginamit niya naman Jesus, no? Ene kailangan ng taong alang sakit, ing doktor, noon ing ating sakit, yang mangailangan doktor. Uling, di natangi Jesus, hindi natangiya, may itong karing apansigan tamo, yapining masabal na karing makasalanan. Masabal na karing makasalanan. Anya ipinin niyang minahus ni Ileve, later on mayawis siyang Mateo, no? At kay batining Mateo ngayon pigtawa ni Jesus, king kayang pibale-bale. At metong yang tax collector, kitang panahon na ito, den tax collector, considered lang public sinners. Ela pwedeng lungob king templo. Ela makalob king templo. Uling considered laping public sinners. No? Taksil lang king imperi, taksil lang king Israel, lang balayan. At kaibat magobrala, uling magobrala, king lagyo na ng imperyo na ng Roma. Anyapin pamalagwan dalang taksil lang king karing Israelita. Niya kinonsider lang public sinners, no? At kay ba't may kipanganya karela? At hindi nga kita ding parisewang pang-eskriba, bubulong la karing karelang karing ngabe ng Jesus. At nga na makipanganya yung tao ngayon Kasi kata mo namang panahon na ito, pangking karelang kawugalyan, patsi may kipangan kaking may nga public sinner, kareng tax collectors, kareng prostitutes, o kaya pati na kareng leproswan, no? Kamilub king templo, miyawa kitang karinatan ng karelang pangataw. Uling ding public sinners kanita, mo marinat
king karelang kabilyan, no? Nune, ing mismong pangatawra, yang marinat niya, patse, may kipag-ugnayan kakarela, may kipangan kakarela, may kipagkaluguran kakarela, miyawa ka ketang karelang karinatan, at eka pwedeng lungub mo naman king templo, hanggang eka mag-undergo ketang ritual of cleansing. So, o yan yung hatol kang Yesus, makipangan niya karing makasalanan, makisalamuhaya karing makasalanan. At yung ginamit ng Yesus kanita, yung kasebyan nga na, yung taong alang sakit, kailangan ng doktor. Yung taong ating sakit, yung mangailangan doktor. Dinanta ko nga ng Yesus, para ausan ko lang sumisi, ding banal, nunering makasalanan. Timong sinabi na dinatang ko para karing makasalanan. So, Jesus dinatang niya kay katamo, may larawan niyang anting doktor. Banulwane ing mabilog a katawan. Mika masakit, mika malubhang sakit, pauli ning kasalanan. Ating sakit ayan, may yaliwangas ke. Halimbawa, king environment, no? Ing pollution, ing acid rain, oran, no? Ing pandemic, ing epidemic, may halawang klaseng sakit may babayit kay katamong eta na intinjan. Ing sakit cancer, precisely. Yan may nibatngan king kararaptanan ning tao. Although, sasabihan tamo, no? At paniwala, nangega na ka ng sakit, ega na ka ng sangkap ng kasakitan at kamatayan, itibungan na nga ning kasalanan. Nga dinatang Yesus, baneng uluan ing ketawan. Uluan ing ketawan. At maliban pa king sakit ay ni, pining sakit na ning social, ang tamong social and personal sin. No? Halimbawa, ang graft and corruption, ing drug addiction, gambling addiction. No? It may luwang bisyo, may luwang crime, prostitution, child abuse, violation of human rights and human dignity. May hiliwang klaseng sakit, ing sakit na ning lipunan. At dinatang Yesus, banulwan ing ganang sakit ay ni. At ing problema, yan na mismong linapit kay katamo. Mag-offer iyang kapaldanan, karing may hiliwang sakit ning biyeta mo. Pero ing problema, itamon tao. Uling hanapin ng kasebyan. Ing kanong peka grabing kamalyan, yapinitang kamalyan ay mubalo. Yapining kasebyan ng Carlyle, no? Thomas Carlyle, no? The greatest fault is that which we are not conscious of it, or you are conscious of not being conscious of it. Yapin kanong pekang baragula kamalyan. Uling itang kamalyan neta, you keep on repeating it. Ulit-ulitan may uling may balo, may kikilalanan. On the other hand, the greatest sin is that which you refuse to accept or to acknowledge. Ing pekang maragula kasalanan, pinitang emuburing tanggapan. Itang pekang maragula kasalanan, pinitang emuburing tanggapan. Itang kasalanan na pilit mong mamatuliranan, pilit mong i-excusing sarili mo because of pride, ulining ketasan, kabiyasang tatanggap mali, anya mamatuliranan mo nga. Ang nakakitang may itong kaluguran, no? Kaluguran, kakilala. Nga na, mo nga na, ako man mapanako nga na, kakwanan ko mo, kareng aliwa, itang erabalo. Kakwanan ko mo kareng aliwa, itang erabalo. Enak man manako nga. No? Enak man maglaram nga na. Ito mo, ako magsalitang totoo. Enak man nga na mag-commit adultery. Kano babayero. Uneng, pamatulan na lakano deng malungkot. No? Sometimes, we seem to be ridiculous, nga na, absurd and ridiculous.
Para mo matuliranan tamo itang mali, tamo matanggap ing kamalyan. Ipiniting peko wars diling kasalanan. Potang tamo matanggap ing kamalyan. Because of pride, ing ketasan tamo. Mamatuliranan tang pilit, ing mali. Etamo atanggap with all humility that we are all sinners. That we are all sinners. Patse, matanggap ing mali mo. Tandaan nyo ini. Tayo tanggapin Kristo king bietam. At yan mag-manifest. Itang mo pamananggap kang Kristo. O itang mo pamananggap king kasalanan. Mag-manifest kareng-kare katamong religious practices. Potang sisimba ka, kaseryoso. Kaseryoso. Kasi mo panamdaman itang pamangailangan mo kang Jesus. The great desire na to be forgiven, the mercy of God. Mo panamdaman itang masidhing pamangailangan ning pakalulo ng Ginoo. Uling mo atanggaping kasalanan. Bala mo sabi mo, lala akong kasalanan. Something like that. Lala akong kasalanan. Uling mamatuliranan mo nga, so wala kang kasalanan. Niyapita mo nung kumangumpisal. Amo nga na, naiglaram ko po. Kasi po niya, naon biglaram ko, makanyan. No? Mengwa ko po. Kasi po niya, mengwa ko, makanyan. Mamatuliranan. So wala yung kasalanan. Sabihin na niya, tanggapin kasalanan. Pati mo tanggapin kasalanan mo, may kailangan ng Ginoo. Mo kailangan ng pakalulo ng Ginoo. At iti mag-manifest. Karang kaya katang practices. Religious practices. Pati sisimba ka, kaseryoso. Kaya pamanimba mo. Dakala ka ma. Kasi mo naman talagang kailangan ng Ginoo. Sometimes we do these religious activities just for the heck of them. Just kaya mo. Bala mo itang kasanayan mo na mo. Alakang sincerity. Alang sinceridad. Anyapin, etamo susulong king kekatang kasalpantayanan. Etamo susulong king conversion na ning kekatang pangatao. Anya manatiling den kekatamong services, ay kekatamong religion, it's just a religion of ceremonies. Pero mag-reflect king mismong bietamo. Itang pangatao tamo. Mag-reflect. Itang kekatamong kasalpantayanan Kristiyano, mag-reflect king mismong bieta mo. Mag-manifest king mismong bieta mo. Uling, tamo seryoso. We are not really that serious in our faith. Tamo mag-grow. Ang gata na kareng seremonyas. Nya po tang deng seremonyas, mababali walala. Ay, magwala tamo. Magwalal, bawal, lalo ko may procession sa atin, o kaya yung piyesta, lalo ko may bagay ng iting celebration, magwala tamo. Uling kasi, hanggang niya ka rin, yung kaya katamong kasalpantayanan, hanggang niya ka rin seremonyas. Lupot ang deng biya katang devotion, ko question ng tala, uling lalarinan tala, kaya tang makawustong kararaptanan. Anakataka mo pero ingkakatang bilang Kristiyano, naman may lalarawan, itang kayakatang panga Kristiyano, mo ko question na nga nakakalaram, mo ko question na nga nakakaimot, mo ko question na itang korap ka, king biya mo ko question na nita, pero potang deng seremonya sila ring matatagkil, nakatamo ka mua, deng kayakatang devotion nilang matatagkil, nakatamo ka mua. Pero itang kekatamong sariling pangatao bilang Kristiyano, tamo ko questionan itang kekatang kamalyan. Anya tamo mag-grow in our faith because we are too proud to accept yung kekatamong kasalanan. Dakalatawang makanyan, ngayon yung panahon na ito. No? Tabiasang tatanggap mali. Bala mo patse, tinggap mo yung mali ka, may baba ka pangatao. Patsi tatanggap tamong kamalyan, may bababata mo pa nga tao. No, precisely. Potang tatanggap kang kamalyan, may tatas kadangalan, arapan ng apong Ginoo. Siguro may tatas kadangalan ka rin tao, potang matanggapin kasalanan mo, potang biasa kang magmatulid kayong kasalanan mo. Kasi siguro ka rin tao, masikat ka, kabiyasang magkamali.
Parwarapanin nga pong Ginoo. Mababa ka wuri. Huling ang timumong penalakaran king biye mo, may kailangan ng Ginoo. Huling ding mangailangan king Ginoo, ilat ang biyasang kikilala at tatanggap king karelang kasalanan. To accept that we are sinful is dignified. It is dignified. It is dignity. Expresses our dignity, Christian dignity. Indangalan ng kekatang panga Kristiyano, papasyag tamo, potang biyasatang tatanggap mali, at sasabing, I'm sorry. I'm sorry. Magkamali ko, I'm sorry. Then you are dignified by the Lord. When you say that. Then you say sorry. Then you are dignified by the Lord. So, yapin ini, kalupad na rin ng Fariseus. Ng Fariseus, yapin nila migrow. Di kilalang bita sa Jesus because of their pride. Ere tanggaping magkamali la. Ere tanggaping karelang maling, what do you call this? Maling panlalawi, maling doktrina, maling practices. Ere tanggap. Ere tanggap. Nyapit ang kaseben na, patandamdaman nyo sana yung siwala ng Ginoo, sana sa siyasing puso yun. When you hear the word of God, do not harden not your hearts. Harden not your hearts. Tamo sana sa siyasing puso tamo. Patang daramdaman tayo yung Ginoo. Magsalita kay katam. Patang panamdaman tamo yung kay katang kakulangan, yung kay katang kasalanan. Let us not harden our hearts. Nune, magbalik tamo loob king Ginoo, sumisi tamong kasalanan. Betong ka rin maulagang tanda ng kakatamong katapatan king Ginoo. Kaya pinitang biyasa tamong tatanggap mali with all humility. That's why I keep on repeating. Humility is the seat of holiness. Kapilan man ka maging banal, hanggang ka piyasang magpakumbaba. Kapilan man ka maging banal, hanggang ka piyasang tanggap kamalyan at kasalanan, ka maging banal. Maragulyang sumbagal in pride. I think the greatest among sin is the sin of pride. Huling itiyang maragula maging sumbagal kay katamo, king tunay pa makipag-ugnayan, king Diyos, at king kaparang tao. Our refusal to accept that we are sinful. That we are sinful. Potang tamo balong tanggapan ing kamalyan, ing kasalanan tamo. Tamo sumulong king kekatang pamakipag-ugnayan, king Diyos, at karing kekatang kaparang tao. Amen. Bendisyonan na kayo ng mayubayang Ginoong Diyos. Talakatao po. Ginaburi mo, edikil miyak ko, metong ayaldo, karing pitu, ban kabilugan ming biye, mitagulaling yakeka. Ipanalangin mi, Ginoo, mabiyasa kesa ng makiramdam keka. Ginoo, mabiyasa kesa ng makiramdam keka. Iba't king Lunis hanggang Sabado, Ginoo, ing balayan mong Kristiyana, magobraya at alos alang oras ban misip keko. King kekang banalayaldo, maging tapatlasan ng muntang miyabe-abe king kekang bale, ban magsaya arapan mo, ipanalangin mi keko, o Ginoo. Ginoo, mabiyasa kesa ng makiramdam keko. Balang Domingo, Ginoo ing tao gagamitano ring 8,000
maralan, 40 minuto, ban migaganak ka tungkol ka ring miyayaliwang bagay makayato. Dapot kingkekang banal ayaldo, alos elamanakit 60 minuto, ban pagmasusyan ng karelang makabanwang kaligtasan. Saupan mo sanang matulid king karelang panlalawe, king ulaga na ning misa ning Domingo. Ipanalangin mi keko, o Ginoo. Ginoo, mabiyasa kesa ng makiramdam keko. Ginoo, mamayad keng buwis para king sabla at iti karaniwan. Dapot potang tungkol king buwis para keko. O Ginoo, mamirayit kami at gagamit miyayaliwang pamagmatulid. Ban aywasan ing sikapulong mga intulid keko. Ipaintindi mo sa kami, nung nu antidagul ing malimi. Ipanalangin mi keko, o Ginoo. Ginoo, mabiyasa kesa ng makiramdam keko. Ako amisana nga talastas, o Ginoo, kingaldo ning Ginoo. Eya metong ayaldo anong nu malungkot ing sabla. Nune metong yang aldo ning pamagsaya. Ingaldo ning pamagmasusi para king pamanyubli ng mebye Jesus. Ibat king kamatayan at ning pamaytas na king biye alananggo. Ipanalangin mi keko, o Ginoo. Ginoo, mabiyasa kesa ng makiramdam keko. Ginoo, kekang Sabat, alayang angga, atawsan mo keng magtamas sa kaniti, kambe mo manggaman kapilan. Higasanang ketiking yato, masayami ang pagmasusyan ing banal mong aldo. Banketa mi sa napanabon, magtamas sa keking alangangga mong Sabat. Itiyadon making kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Kapatid, man kalakot kay kayong taon, maging katanggap-tanggap arapaning Diyos, sipang mayupayang tuto. Ringgamat mo, kay kapuri at kaligayan ng kayang lagyo, king kaya katayang kasaplala ng mabilog ng banala kapulungan. Kay paming biglalang, tanggapan mo sa dating kay kaming ayin, ning sakripisyo at pamakikasundo. Ikabos da kay sana king kasalanan, at sa panmo niya malugod, akasaywan keka. Itiyadon miking kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Ginamanatili kay kayo. At kekahon timurin. Itasyo laring puso yo. Makatasno king Ginoo. Pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay ping karapat dapat at matulid ang pasalamatan da kang parati naman karino ipa Diyos king alanganga at lubos mayupaya. Iting mawala ng panahon ng grasya,
yung regalo mo king kekang pamilya, ban makapagbayo kay pilupluban. Dirinan mo king sikanan, ban padalisayan din kay kaming puso, ban asupil din kay kaming hilig, at kapamilatanan iti, malaya kaming makasuyo keka. Tuturo mo king may biyebye, kaniting lili pasayato, kabang ding puso mi, makayat nala, king mapupupos sa yato. Ulinita kang bering sa blangkor ring anghel ka rin banwa, darilit mi ingki kang ligaya, len makiabelang tong ng babi kapurian keka, at ngami ngang sasabi. Banal, banal, banal yung Ginoo, Diyos sa mayupaya, mitmoy banwa tingyato king kekang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalad yung daratang king lagyo ning Ginoo, o sana king kakatas-katasan. Ikapining banaloy, pakan sibuni sa blang kabanalan, ulinita ipaniga po mi. Itugtog mi ng Espiritu, muntimayang titipang ambon karitang ayon mi, panpabanalanalat para kay kami. Gawa na lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pakanitang benging mi panganyayaya. Bayan ako sa lumtinawan ng biyana, kin pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, pipasalamatan ka, pirason at binyene ka rin kayang disipulo at ngana. Wala niya iti ikayong anat ka na niya. Huling iti yung katawan ko, amidawon para kay kayo. Ginoo ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay bandang minapon, kinuha na yung kalis, pasibayan pasalamat kay ka, binyene ka rin kayang disipulo at ngana, kunan niya iti ikayong anat minom kayo kaniti. Huling iting kalis ni kanakong daya, indaya ning bayo at alanganggang tipan, ami bubu para kay kayo at para ka rin sa blang tao, para kayong kapatawaran da rin kasalanan. Daptay niya itiking kapigaganakan ka na ako. Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Misteryo ng kasalpantayanan. Kristo meteya, Kristo sinubliyang mebye, Kristo datang yang pasibayo, king kawakasan ng panahon. Inyangin ang gaganakan mi o mapamakadulangig pa, yung kamatan at pangasubli ng mebye. Darawan mi yake kay ting tinapin ng biye at yung kalis ng kaligtasan. Layan may pasalamatan keka, yung pepalyarian mo kaming matampang talakad, arapan mo at sumuyo keka. Kami kan sanang misulusulo kayong katawan at daya ng Kristo, di po na kaming anting metong na yung banal yung Espiritu. Ganakan may uig pa yung banal kapulungan mo, makalaganap, kay mabilo gayato. Ban may ganap iya sa aking lugod, kambiyan ng Francisco, kay kaming Papa, Florentino, kay kaming Arsobispo, din sa blang Obispo, Paria, Diakono, at din sa blang susuyo, kay banal kapulungan mo. Ganaka mula naman din kapatid ming minuna ng pepainawag yung pihong kapanayin ni pangasubling mebye. Idala mo la di sablang mayang mo na biyaking pakalulo mo kitang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat makamit king bilang angga. Ban kambinin mo na Birhen Maria Indoning Diyos. Kambinin ng San Jose ng esposo na. Kambinin mo na Apostol San Agustin na kay kaming patulunan. At kambiring sablang banal may biya kalugod-lugod kay kaking kabaning panahon. Apor yan at apaligayan ta kasana king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan at kambiyan at kayo Joseph ang mayupayang tuto, kagam ng banal ay Espiritu, kay kasablang tangalan at ligaya, manggaman king adanganga. Amen. Ngini manalangin tayo nung kapandalikan at lugod kingig pa, karing amanong tiro na kay katamo ng Ginoo. Ipamiti ka banwa, misang banilagyo mo, datang kay kaming pamagari mo, may pamintuan ng loob mo, kay tesulipan ti banwa. Ing kakanan may kingaldo-aldo, ibiyang mo kay kami kingaldo ngini, panipatawad mo kay kami ding salami kay ka, anting pamamatawad may karing may kasala kay kami, kami kay paisawal king tukso,
Unay Kapos mo kami king marok. Amen. Kapos mo kami kinaging sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawon mi. Baling ka sa paning pakalulo mo, may timawa kaming parati king pamandalipaan ng kasalanan, at may kabis kami galang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang panin at pagsadyan ming panyatanamit mong ligaya, Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayaryan ating kayo payan, ating ligaya manggaman king alananga. Huwag kinaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, kapayapan lalakwan ko kaya kayo, kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Yung sana babalik daning kaya kaming kasalanan, manayang pansinan ming kasalpantayanan ng bandala kapulungan mo, at pamayapan at pisan metongan me agpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanghanga. Amen. Payapanin kinamantabi sa kapilan man kaya kayo. At kekan timurin. Yan bang tayong waganing kapayapan, kaya metong at metong. Kordero ning Diyos, amilalakoking kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalakoking kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalakoking kasalanan ning yato, ibiyem mo kay kami ing kapayapan. Ni Kristo yung Kordero ng Diyos, yung bilalukayang kasalanan ng yato, nung laring mayahos king apunan ng Kordero. Inuwi ako karapat dapat pabalawos keko, dapat kingging kas mga manong, kumayap na ako. Katama ng Kristo. Amen. Panalangin para king pamananggap king espiritual at pamakinabang. O Jesus ko sa salpantayanan ko, king atsyuka king kabandal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bagi, at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat paulin na ningiling pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umika mo man espiritual kining puso ko. Kakaulan da ka balang mamawari, atsyuka kini, at pagkasanbet ng king lubusan ng sarili ko keka. Kaya masanay pa yung tulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen. Puso ko, o kakong Diyos, o kakong Ginoo, gawan meng malinis ing puso ko, o kakong Diyos, o kakong Ginoo. O Diyos ko, malunos ka kanako, uliling alam ko pa sa lubos.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, may pasignangan kami kapamilatan ning tinapi ning biye aping kalumo kay kami. Manano na sanang iting misteryong pagmasusyan mi sa panakimiras king alanganggang biye kayabe mo. Iriadon mi king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Pangadyan tayo po ngayon orasyon perata laban king COVID-19. O Diyos ay pami, lalapit kami keko, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keko, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamate na, karing dakal ataw. Ipanalangin mi, antabayanan mo lo, ring taong mi tutukan manintun panulo, para kaniting sakit, at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mo lo, ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin milo retang miyawa na, kumayap na lasa ng malalagwa. Ingatan mo lo retang lilingap karela, pagkalaman mo lang alanggang kapaynawon, retang mayangon na biye. Pagkalam mo kaya kami ingrasya mo, kaniting masakit a panawon, ban magobra kami para king ikakayap ding sabla, at ban makasaw kami karetang atyo king pamangailangan. Ipaniga pumike ko ing patuknangan mo no ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mi karing takot mi. Pagkalam mo iti king kapamilataning ginuming Yeso Kristong anak mo, ang mabibi ampon magaring kambe mo. King kametunganing banal na Espiritu, Diyos manggaman king ananangga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banala na induning Diyos. Emusa na pisawili ngaklis mi keko, king pamangailangan mi. Nune bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanuwanan na Birhen. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. Birhen de los Remedios induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Monica at San Agustin. Ipanalangin mo kami. Hindi naman natili kaya kayo. At kekan timurin. Bendisyonan na kayo ni Maypayang Ginoong Diyos, singig pa, anak at banal na Espiritu. Amen. Mamaya kayo king kapayapan, mapiyasatasan ng magpakumbaba, sumisi, karing katang kasalanan, arapaning Ginoo. Salamat, King Diyos.